Ulutsitsa ngini emsakade. Siyathokoda ngwane, siyathokoda sive samswati lomnyama kulabaluthuli. Siyathokoda nebakalo mangceveza khweshe waphusa. Siyathokoda ukuthi nalomutse solicithile libutho. Washo umlomo longacala imanga ukuthi akukameli eveni kube neliswati lelala lingakahle. Seyisele ngathi ke isele ngami nawe. Kokuthi singagcini ngekukhuta libayethe bese senda siciniseko ngobe la kushilo ungumlomo longacala imanga lekusho ukuthi thine kufuna sikwente kube into lephathekako. Usukela kuwe ekhaya kude liswati lilala lingakahle nasemangweni ke la ukhona khona. Yini into longayenta lengenta lamaswati lala emangweni kakhulu kathi naba lobabona ukuthi lapha vele kade ulaletiko bagolelani bungane emlonyeni. Ngabahlanga beda kuphi mina? Akungasuka umuntu wale ayosita le. Akungasuka ngisho nenhlangano kusuke kuqale la kithi thina. Sibuke ukuthi ngabe yini lele ngayenda. Bese ke nabo labantu laba lokhanza ukuthi vele badzinga kusidwa. Labanye ubone vele ukuthi kukantutu. Siteka phela nawe. Ngoba khona umuntu ukhanza ukuthi uyathi uyambona lokuhluphekile. Mane le ndlela la ngiyo lo muntu utshengisa ukuthi ngathi akangenelana lokuthi ngihluphekile. Umsita umthini umuntu lofisa kumsita mane le ndlela la ngiyo uyahlweba noma ungathi uyamsita uthi ungakaphumi nasegedini ngakuzothi selicingwa ngimathi ngilethele kudlu ngilethelele investi ngihluphekele kudla kwakhe mina wena uyambona lo muntu uthi yathi lo muntu lo uswele lomnye umbone inkosi yami ukuthi yathi uswele imbadla tekugcoka umhlephulele lokulonako ukuthi angibane ngithathe ngikhethe afika athi ungilethele nje ama second hand wena wenteni uve lomdzala eveni lothi teni akungabi neswati lehluphekako wasuka wena wathi ngento ebulungiswa ngento njani ngilalele ukuthi ngithunyiwe kuloko lokuncane lengutholako akumane kube khona nami liswati ngihlephulelako angibuke nalapha ku wardrobe thine nje lokhanza ukuthi emasudi vela sawasebenzisa nabo thaya ngisabasebenzisa nemabhuluku esilungu ngiwasebenzisa khona nje lo wadzinga ngabo kuta kimi ndampha khona hledi so yamthatha ke lo muntu uyampha awuthi umuntu vele wanginiketa lokho ama second hand kwakhe unginike nje lama second hand wena umphela umuntu ngoba bobuka ukuthi akungahlali lento lapha ewardrobe ukutaze kukhunze yena ngale so uyanyunza nje ulahlela la kimi into yakhe langasathi sebenzisa nilibuyisele emuva live bukhuluma umlomo longacala imanga la lesive sisukuma sifuna kulandzela ngesilumbi si-implementa lokukhulunyiwe mane nine lele ninqina nifanele nisitakale nilamlonyeni kukabi ke lokho siteka na umakhelwane ubona ukuthi eceleni kwakho ligede lakhona livalwa ngeremote sebayafika ke bakulethele i10 kg yerice musa phela gcina ngalokubonga ngiyabonga i10 kg uma ngiyabonga ngalenye ilanga nje bakubone soyaphistela khona lapha kamakhelwane la kuvalwa khona ngeremote ngicela kumane nginiwashele ngicela kumane nginiqinisele la ibaleni ngicela kumane ngende wentani ngicela kungenisita lapha ensimini ngiyathi siniyavuna ngiyathi seniyakhutula nya lo mbila awukabheki nethi bakubhadala nabasibakhipha imali cha ngiyabonga bengingangedeli lokho yebo kona ngiyeswele imali kepha bengitele kutawusita kumane ke kube abantu labasho ukuthi awu nkosiyamthatha bo maye siyabonga siteka nawe ube netandla lisitako le tandla temuntu tadalelwa ukuthi nabakusita ngikona uthatha into kumuntu uhlakanipho nakakupha awuthathi ngesandla singiyabonga afundiseni mantwana lemakhaya mina nje ngibona la tikoleni lasesihamba khona lethi ngitfikile lemsebentini konze bantwana umntwana yambita umlesa la ngembili kwente kuvunilile lo mnye uvulena kahle umela ngembili tandla tiphambene la ngemuva munye umuntu lophambanisa tophambatisa tandla ngemuva ngumfelokade uyafundzisa lapha ngembili ubona umntwana ubeke isandla esihlathini sifuna isandla semntwana esihlathini ucabanga ini usizilwane ngoba nemuntu omdala nje ngabeke isandla esihlathini uyambuta uthi kuhamba njani kwenta njani asifunze silalele ukuthi kuthiwani
Sifundzise ke nalabantu babethu leni ngoba live litsini kuphuma igama letulu sineke lesila siyalendlulisa leligama silendlulisela le entasikini sonke bese siyathatha siteka phela nawe yiba ngilomakhelwane lona lo weswele lo wenta nalona lonako evenga ukuthi inkosi yami nakalele umuntu lonako lokho lanako alale ahlupheka tibuti esikepha yini lengayenta lengasida nangimakhelwane wami Sina nje labanye lokhanza ukuthi uNkulunkulu wasibusisa siyavukela sinako lokuvukela emisebentini. Uzuthi ibute mina nje ngathi ibute enhlakanipho ngathi ngabe ngamthola phi umfana nanyana ngikhuluma iqiniso. Ngabe ngamthola phi nje umfana lo se primary lo la kubo grade 4 ngoba ngimfuni mina umuntu lo sathombile lengindawo sina ngimtshela sikwentiwa lokahonge. Lengamthola nje la kubo grade 4 noma kubo grade 3. Lokhuliseke kahle manje lo weswele lengamthathe ngombeka lekhaya. Ngingambekile ekhaya ukuthi ngimbeka ukuthi awufike angibide ngamalume ngimbekele ekhaya ukuthi awufike angibide ngababu wakhe ngimfundzise nazo esikolweni afunze azacethe ngoba uthi abahlala ekhaya phela ngilabe sengibhekeni kubatali bakhe asibambisaneni isikhathini esiningi kuvama ukuthi laba labahluphekile awunawuthi uyamsita wona lo hluphekile uzuthi isolo ethi ngimsideleni ngiko nalabo lokhanza ukuthi bayavukela abanako lokho labanako mhlambe lokusekhikini ucabanga kanengi ngacabanga afaka sandle ekhikini aphe makhelwane imali ngoba ucabanga ukuthi nasi ngiyampa le mali sothi asisa le mali yami kamba oyiloya leni ngoba uvangaza ukuthi wena la emdzaweni uphila ngcono ngoba ngwelo lobacinzetelako nanathi inyanga nathi lethanza kuhlalela kucambe manga kucabanisa bomakhelwane noma ngabe umuntu loya ngumakhelwane nayo inyanga sibili ngeke kube sujika nhlola takho nje ukuthi ufaka amakhelwane Nalo makhelwane ngifuna hamba ubike emaphoyiseni ukuthi ithithe inyanga ngifaka amakhelwane ngiko ngitshele emakhelwane bathi ngifakuwe into ophuma lenyanga ikhulume iqiniso ukuthi yona ikuthatha phi lokuthi kwayikwashiwo lo ngoba noma ngabe noma ngawujika ihlola takho na uyinyanga sibili nje uthi uyatijika lo muntu lo lambi kwakho uyabona ukuthi kuhlola ndothi uthi uyajika la ihlola dipendule dithi lo mkakhe lo unemuntu lathanzana naye noma le ntombi yakhe lo inemuntu noma lo muntu lathi ufuna kumthatha lo akalungi awubese uyaphendula nje uthi hayi miyekele akalungi lo muntu lo uyagwadla uyambathisa nje uthi hey laba phasi nangi ngiyabuka la nihloleni ntama ayi ngathi basenemibuto leminengi kusenetinto labafuna ukuthi nawe uthi hlolisise kahle ngalomuntu ukuze lendlela yini itohloba nawe uthi hlobise kahle uhlobe ukuze lokuhlangana kwenu utohamba kambe kulunge ngoba kwanyalo kusenemibuto labanayo singathi ke lemibuto noma ibanga ukuthi kwawena kusenetinto lokungakahlungisi kahle lekhaya ugcine nini kubaphisela ekhaya labalele nje bakhumbula athi gathi uthi awuyilungisa lapho ubalekela ini ubalekela ukuthi la letihlola talo muntu setingivetele ukuthi la lo muntu lathi uthi omhlola lathi ufuna kumthatha kalungi olibeki ngembaba akalungi lo muntu nahamba yo imali yakho wena ebiwe ngibani nako ngiyabona la ebiwe ngimakhelwane ebiwe ngumfana lohlala kamakhelwane nawe ngiyambona uyasuka umuntu uthatha umunkwa ufika ubulala lo muntu uyasuka lo muntu uthatha sibhamu yodubula lo muntu ukuphi ke wena lapho ikuphi lelihlola takho leli etikutshelile uyodludla nato le ejele sithini la hlanganipho sithi njengobe umlomo longaqala imanga sewukhulumile wathi lingabi khona liswati letawulala lingakahle sithi ke lamaswati levile lokho asakulungisa lokho ukuthi kwenteke siyacela sithi Shumayelo desini hayi ngoba siyaphapha ngoba siyashumayela sicela kulaba labaswele ukuthi siteka phela nawe kulokuhlupheka kwakho sithina sithi siteka sisho ukuthi ngamanye amagama musa ngithatha into lophiwa ngumuntu lonako aphi wena lo weswele ngasandla sinye sekungazuthi say must yimust nje vele bekufanele akusiko lokho lokunye lokwenta abantu labanako bangafisi kukhipha sandla baphi ngobe asikhona lokubabonga indlela yokubonga umuntu isilima kufanele ukuthi la emangweni kunemuntu lelimbona ukuthi ume kahle basuke ke la emangweni akungicela kuyocelela umfana nami lapha kuthi amane inkosi yami amtholele njengaba ngamfihla kuphi la kangamanathanye lekhona lokufika nanomntwana akho ufika uguqe naye la utocela ngiyocelela na umntwana nami akusindlela iswati leyo akusibo bundu lobo
njengoba akhulumile umlomo longacala imanga asikulandzeli lokho wenta njani uswele uyabona sikunana umntwana wami locetsile esikolweni kwenteke ucotsena secollege kanti kunananga umuntu lamangweni lengimati ukuthi Nkosi yami nangacela kuye yena ngiyathi kusina ngamcelela nase Shoprite amane avabamba bambile angamcelela mhlambe nalapha e-filling station avabamba bambile mhlambe nalakakhe angavabamba bamba lapha emakhishini ava cleaner enta konke amana athole leyo mali yensipho awuceli ngemlomo ubuka kokuthi kule nyanga weSiswati uhlala usinemisebenzi njalo kuyahlakulwa thatha likhubu nika lo mntwana likhuba niyongena lapha ensimini kalomuntu uyeva nenhlakanipho angifundisi wena ngifundisa live angifundisi live ngifundisa lesive lesitelwe lesifundza sikolwa naba labanye loya uthi nofika la esikolweni basi sikubonile siyakubona incingweni tethu sihlale sikulandzela ngifundisa bona mina ngisenandzaba nani ngoba nini nibadzala nahlala ningena nje niceke umuntu uyakhuluma ngasibohlwana uthi live niyagceka emva kwaloko ndawo hamba nasenibomkhulu anathi Isiswati angisibhlungu ngaloko qhubekani futhi ngoba lokugceka ngiko lokuyaye kwente ubone ukuthi sikuphi silive ufika lapha ensimini uyasebenta awukayikhulumi lendzaba yakho nhlakanipho uvalela niyasebenza nahlakulene base basho bathi uma siyabonga wasebenza lo mntwana lona wabani ke lo hayi ngumntwana abhuti lekhaya noma ngumntwana awungumtukulu wami lo kusho gogo umtukulu wami lo akakhulumi gogo kusumtukulu wakhe uswele ini vala la uyabuka kusinyalo kulandzela ini kuyavuna ngishona khona niyovuna uyayibona namahlandla enhlakanipho bayavuna base bababute ukuthi singanipha inkosi yami imali kubonga awukona siswele asinalutho kepha besitecto sita kamakhelwane sathi ukuthi kamakhelwane na usita awubhadalwa ngoba nakusasa uyahluphekela khona uyeva lamagama nakusasa kuyahluphekela khona sitelekta usita kamakhelwane ngoba nakusasa ngiyahluphekela khona uyathi sisigaba lesitandzela kenyalo seyini sekukhutula inhlakanipho ngiyekele manje ngiyekele manje lana sekukhutula bese kukhutulela kuphi enhlakanipho nakukhutula umbili ukhutulela endlini ngeke futhi nukhutule umbili alimile nisuke lihleli phansi lokuhlala phansi ke nikhutule lo mbili aseyaqala kindzaba hey makhelwane kukabi manje hawu kwentekeni makhelwane hey makhelwane nike umbona namvana kulaqinini kwami bubi sicala naye nje sidala kakho Nkosi yami sitolekelela na ulima siyahlanyela siyabuya Nkosi yami makhelwane silekelela wena lapha uyahlakula siyabuya siyakhokhela imimbila lengathi seyiyona emva kwaloko ngiyabuya makhelwane ngiyakusita ngibutha nemathanga akusho Nkosi yami ukuthi ngane ngiyakusita nje makhelwane wami nami nginisemthandazweni ukuthi Nkosi yami uNkulunkulu akhona asezulwini nalabalele bakhona mhlawumbe makhelwane ngiyawuthi ngalenye ilanga ngithi ngiyamsita naye afuke naye angibonela ukuthi ngabe umntwana nami Nkosi yami angamthusa kuphi umntwana abantu kungasho ukuthi sengiyabalisa noma sengiqela kabi ngibuka lokuthi lokucela ngemlomo makhelwane maye akusi ngiyakhutula akusithi nalokucela ngemlomo makhelwane ngobe kukahle ukukhuluma ngetento ngoba tento inkulumo ibe ngcono bathi ngesilumbi nabakhuluma emakhelwane labafunza bagabuzela words alone are not enough baze bakhulume nanaba labathandzana komakhelwane wami bathi love alone is not enough kusho ukuthini baye bathi emakhelwane na utshela umuntu ukuthi uyamthandza kusuke kungakapheleli ngobe kufuna kube ngile tento letshengisa ukuthi uyamthandza lo muntu makhelwane Nkosi yami njengoba ubona nje ngidawubuya makhelwane noma sekweliwa la kakho kweliwa umbila noma sowungeniswa ethangeni ingobolwane ke makhelwane vele nginase ngibuthengele nalokufaka lapha ethangeni ukuthi Nkosi yami umane ufake ingobolwane tinganohlupha umbila uyeva ukuthi ngenteni inhlakanipho ngiqale ngayibinza lendzaba yami sicala le ekulimeni ngamlimisa lo muntu ngabuya ngahlakula ngabuya ngakhokhela naye lesi sikhathi bekangekho nekubangekho babone mina sengilapha ensimini kwasho abantwana bathi sibona umuntu lapha ensimini uhlavumbuka nje ashona phansi sibona umuntu ungabe ngibani kwenteke sothumene nemntwana sakamba ukucelela emanti lapha kuleli khaya leni ngesilumbi strategically usivile lesingesami yasiva disipolishiwe sisiteni strategically you are strategic
fike kuseni lapha ngabo 5 lapha ensimini kamakhelwane uyakhokhela umbila ngobonile sihlakulile kona ngento engemabomu lothi ngathi ngihlakula kube ngikhokhela ngentela ukuthi abethi ngiyengilethi inyawo tamla kamakhelwane uyakhokhela so uthuma umntwana awambe ucela emanti lapha ekhaya ubatshele ukuthi Nkosi yami sila ensimini siyakhokhela ngoba konteke balapha ekhaya baniboni le ensimini ufuna umntwana ucela emanti so uyabuya nabo hawu makhelwane ungene wentana ngibone lo mbila nasihlakula ukuthi bo ukabi sengithi angimane ngikhokhele uyathinseka umuntu kakhulu kade nangabe yena ubusisekile kuthi umuntu lobusisekile emhlabeni bantu babakethu lo yaye angathinseki ngasiyayengana nje nasingakhuluma nje amaqiniso bantu lababusisekile emhlabeni baqoshwa ngithi sine singakabusiseki ngenhliziyo ehleletimbi ngoba noma ngiyembona uphuma egedeni kakhe igede lakhe livulwa ngeremote ufisa nemoto ukuyishikishela ngemaji nihambe nele emasontweni bafike basuloya ngumakhelwane nguye lo locinzitelako wasasanhlanhla takho ngiko nje ligede lakhe selivala ngeremote leli gede lakhe livala ngeremote kwakufanele sibengile lakho lelivala ngeremote ngiko yena wasinaka fika la wafika wabuthi umhlabathi kakho yehe wafunza lo muntu wayesikolweni wena ungakafunzi waya esikolweni wafika wadlala so ufunzile kenyana soyasebenza so tatshela ukuthi vele ubheke ukuthi ngoba uyasebenza ligede lakhe livalwe ngani ngoba kuthi umuntu ongayifisi into lenhle emhlabeni sithini la Nhlakanipho sithi nani Maswati njengoba ingwenyama seyikhulumile yathi akungabi neliswati lelikawulala lingakahle nani nileniswele sidonsa nine ngendlebe sitakalani phela kulokwesela kwenu sithini leswati leso musa kuba nguzini khamisa kufanele bogogo labanye lobakhanzela emakhaya ufike gogo umphe lo mphako neso uphinze futhi ufuna ubuye utompha kumakhelwane sekulukhunjena ukuthi asukume ngetinyawo umkhanza ayaluka lapha ebaleni kakhe sekulukhunje ukuthi ngalinye ilanga asukuma ngene lapha ensimini kakho athi ngilonihlakulisa ukamphela nami ngumntwana nami lo nakuphela inyanga uyaye ngikhumbule ngiyathi kunebantu la eveni la nale ngikhuluma konale le every month njalo nakuphela inyanga akayithenga igrocery yakhe kuphela uthenga yakhe athenge yasekhaya kubo athenge yasekhabo makwakhe athenge nekamakhelwane athengele nabani bakhona abantu abakanjalo kepha nangokubalanzela abantu labo nje babuthanise ndzawonye uthi ufuna kubabonga bese uyababute ukuthi labantu lobasidako bayabonga yini lutho sithini ke Maswati lamahle selibhodlile libhubesi seyisele ngathi sesiyendlula ke thina sithi inshumayelo sesintu sithi nobe libhodlile libhubesi seyisele ngathi laba lelithite libhubesi abasitakali ababe nebuntu phela nabo bekuba ngeMaswati angafuni umuntu ngoba yena usesitaladini ze street kid ufuna njalo ukuhlalela kuphiwe nabantwana nabo bakhanza la emadolobheni nje bakhanza kancane ngaso uyacela ucela 50 cent ucela abantu bakhona labanye lobakhanza la emadolobheni bomangalo bakhanzele kubomanzini lomnye makafika kutshela ushodelwa imali uhambe wethe imoto yakho umphile 50 rand uthi uyabuya uyongena lapha edolobheni lapha esitolo uphinze futhi uhlangane naye so uphinze ubuya kwakayibekisele imoto akakubonana ukuthi nguwele akakucelile ngishodelwa imali so uyabona silana ngathi ngishaya ngemfe iphinziwe la noma ngathi udlala ngathi lo yasiqaphatha ngoba phela ngimkhiphele imali ngampha hayi ngoba benginayo ngibukela ukuthi inkosi yami uyashodelwa ngaba ngimuntu nami hayi ngoba nginayo ngoba lo 50 rand ngimnikete yena dinga kutingwa leto labe ngathenga lekhaya kami ngiyamnika ke nabo emva kwaloko sowentana phize futhi uyabuya so ufuna lenye niyatonela kona nile yithi ungayicela into umuntu yathi mina ngiyambona make lothi uswele embamba bamnike ke bampe athi uthi mhlambe nangabe kuyihlanhla yakhe athi uyayibuka le mali akhathi sengi 500 rand ahamba ekhaya afika athenga liqhuthe libe linye athenga ikhukadi tibe tinzathu athatha fuye la thandazele seliqhutha limane likhiphe emantshweni leni ngoba sothi icalele lo mshikashika wakhe la nawe ukuthi asemakhaya imali ngikuthi asemakhaya nayo ithengisa asiyekele kokuthi etandleni tethu Maswati sine lethi ingwenyama asisitakale ukhanze etandleni tethu kwahamba stimela siyamlimata lo mntwana elive siyalimata lenzanzane elive ngoba sisho ukuthini sisho ukuthi yena uyasicelela manje thine ngithi lesimnyuze lako leni ngoba kwahamba stimela esandleni yabona sakazi ngosi hamda bathuli enkabini
Sinenzaba sinesakazi ngosi. Amtaba thuli enkabizwi. Sinenzaba sinesakazi ngosi. Amtaba thuli emsakati. Sinenzaba sinesakazi ngosi. Amtaba thuli emsakati. Sinenzaba sinesakazi ngosi. Lolu tsitsa ngene emsakati.